Kajingelang bekerja jangko BJP Meghalaya, mentagasngi kalarai ban penyekun kertong hakani election sitang samboy na Sheila, bat kalapan jing menjurut na kasengkeme Delhi halor kane. Unang yalam ke BJP ubaderu Menteri Sarkar, uba AL Hek, ulang baka parti kalarai, hakajingelang menta ban say kertong hakani election, bat ulang bakum ke National Party, kadon nagajong ke Nongrem, bat kajingkesan ke NPP ke UDP ke dega kamjong kahi. Ulai itu baladon ki papan tiket katu kan nengot, batang sio kajing menjur na kasengkeme na Delhi on pelaj no. Tam hingga nasuan meeting po BJP office. Dengan asyam negara yang state executive, kerana yang state executive, kalau ba ni dengan state executive juga BJP, kita sim kopi nanti mentar penyelah penyesim. You larai bikin orang penyelah, tambah kata apa ni kata empat long hi pun orang mentar balarangin empat yo hi ya ke approval Delhi tinggi pala yang nasional dia kan. Tambah nak state BJP dia kata yang asyam. State ibu long potential seat nang taga BJP po sila digilarai bat kita istikin sa facts mendahi jermiat sepo Ramadab tani ja ki ralin koli ja no jono ko badi pepet jaga state BJP dunia mikala kisipentip kata taga syong ga rai jong NPP ni tingim don ru amban ong jaga rai jong NPP jadi ki sutu jong parti NPP yang kalian ngejongi kumpulan National Party ke BJP abadon kedua election mesti menyelek election dia menyelek parti kemud political party kemud dia bersuan nang ban long dan nang parti kami election dia kamu hanga jadi kita tiga rai yang menunggu parti yang menunggu ban ai kan menunggu komen kisung lagi start kisung rai jo kibe now ni fi bangi ke BJP ke political party kemudian nang jong identity orang bagi BJP, kemudian National Party, kemudian parti kemudian ngejong identiti ke dia menjadi application. Dia kata tengah ngau baik juga iga meladep yang meningkau muncul dengan menong syuk iga rah juga parti yang tu kepot. Rementar orang tengah muncul orang bagi kum ke kerana ikor orang ngejur baik. Kum ke National Party, ke parti ke bahaya puri India. Kira menjadi application. Kenapa bagi beriu jongi ke di mendan baik man ke cakap mengilih.